Kenapa anak balik sekolah bau busuk macam telur, kadang macam besi? Kat sini ramai mak ayah familiar. Anak balik sekolah, peluh satu badan, bau dia pun ada signature sendiri. Sebenarnya bau badan ni bukan sebab peluh semata-mata. Peluh tu sendiri tak berbau. Yang buat bau mula muncul bila peluh bercampur dengan bakteria dekat kulit. Lagi-lagi kalau anak aktif, main kejar-kejar, berlari masa rehat, tambah pula umur dah masuk fasa pra-remaja. Hormon mula berubah. Kenapa bau telur? Kadang-kadang sebab makanan. Telur, bawang, brokoli. Makanan tinggi sulfur ni boleh keluar balik melalui peluh. Bau besi pula? Bukan besi betul. Tu gabungan peluh dan bakteria. Terutama dekat ketiak dan lipatan badan. Kebanyakannya normal. Tapi kalau bau terlalu kuat, tak hilang walaupun dah mandi dan tukar baju, atau ada bau pelik macam manis, tu signal untuk mak ayah kena alert. Apa yang boleh buat? Mandikan anak cepat-cepat bila balik rumah. Tukar baju dan seluar dalam. Guna sabun lembut antibakteria dan pantau pemakanan. Anak bau balik sekolah bukan sebab malas, tu bau peluh membesar. Tapi sebagai ibu bapa, kita kena peka. Sebab kadang-kadang bau tu bau cerita tentang kesihatan anak.